yani sosyal medyayı. تماشاvan نێژا پشتی دو هەفتا دیسا ئەم لە هەمبەری وەنە لێ مخابن بڕاستی دو هەفتەیە تیمێن کووردا ماچ ناڵێزن وها بێدەنگیەکی هەیە لۆماژی مەخواست ئەم پرۆژەوێکە پەیدا بکن لە هەمبەری وە بوەرە ji bo we vê rojevê nîqaş bikin. Berî em dest pê bikin ez dîsa dixwazim xêrxatinekî ji şîrovekarê me yê hêja bi rêz Elî Kêşir bidim. Tek Elî Kêşir tu bi xêr hatî. Xêrê de vê kekemêdê qewet beşdire dem baş. Kek Elî Kêşir min got du heftên wiha bêdeng bûn heftiya çû jî em ne li hemberî wan bûn bawerim te mala xwe bar kir sirkirêkên înternetê hebû. Mixabin weşanên me wisa ne dema înternet qez jî bibe weşan xurt dibe înternet tune be weşana me jî tune piştî du hefta em dîsa li vir in tu çi dibêjî ji bo van du heftên wiha bêdeng û ew çawa dimexînin Yani mixabin ev girêdayî fikirstreye weke tu dibêjî ne girêdayî me lê ez ê li xwe mikurwerim ez ji vê hefteyê ji vê mijara vê hefteyê ez ê bêtir hes bikim. Yani bela ku gavak em tîma dimirxînin weke ku em gelek tişta qebûl dikin gelek tişta meşrû dibînin rasyonel dibînin divê qey rastin em van tiştê rast niqaş dikin. Ya rastî jî ne ev e yani beriya wî hêşmendiya futbolê tiştekî din ê û divê ku em hêşmendiya futbolê de li hev bikin û hê em êdî karibin maça binirxînin. Evet. Kek Elî Kêşir dixwazî em bêjin eger temaşevanên me pirsê wan hebin di derheqê mijarê de bira ew jî pirsê xwe bikin em ê bersiva wan jî bidin. Bi rastî wek me got yanî tîmên Kurda futbolê van roja nalîzin her wiha li Swêdê Dalkurd jî derî sezon bi dawî diye lê Dalkurd dest pê kiriye transfera dike transferên hûn dirên derwayê herî dawî rexne pir dihat ji Dalkurd re çima lîstikvanên Kurd kirinin wan jî digot ê bi qalîte em peyda nakin herî dawî heftêkî berê bawerim lîstikvanek Kurd ji Îranê transfer kirin ez çûm hinek lîstatîstîkên wî me zekir dixwazî ez wana bêjim piştre ez dixwazim fikrê te jî bigirim ka tu çi dibêjî navê wî Baxtiyar Rexmanî ye bîst û neh salî ye ji tîma Sebalî ya Azerbaycanê hatiye Dalkurd vê fer hatiye ew malpereke transferan heye hemû agahiyên li ser transferan dîte bi rastî min lê bize kir piraniya salê xwe li Îranê derbas kiriye salek li Qatarê lîstiye teqrîben salekî li Azerbaycanê piştre vê mehê jî hat Dalkurdê. Baxtiyar Rexmanî nimra 10 yani serbest o qada navîn de carna defansê de jî dibîze eger neşaşmin heta niha çil gola avêtiye di tîmên tîma netewî ya Îranê de jî polê lîstiye ja nizanim yani tecrüba wî ji bo çi hatiye transfer kirin yani li kîjan tecrübê mêzekirine tecrübekî wî Ewropa tune diye saliya xwe de hatiye Ewropayê yani ji bo Kurdê kirîne yani elbet 12-13 sal di tîmên mezin yên Îranê û Azerbaycanê de lîstiye herî dawî ji tîma Premier ya Azerbaycanê hatiye yê çi bêjî yani nizam agahiyên terbiya heye yan Yani rastî agahiyê em derhekî vî cawê de tune ne ez vî nas nakim weke te min jî medyayê de xwend lê tiştekî giring heye bela ku Kurd e meriv nikar li hemberê vê transfer derî yani tiştê ku em dixwazin qizî yani rexne dihat kirin çima Kurd lîstvanê wê Kurdin ji be îro em ê di vê mijarê de
هي دور بحقيقة كرديين بنيجي من زمان وقت بيشك مجو بلا كردة نكارن هم بري ترانسفيرية بركتن ام حازن كو همو فوتبوليستين دار كردة كردن ya çi jirokla, çi başu, çi bakı, çi jirokla, çi jiye, ji diasporayı farknakine. Ve çi çok hoş buna. Ve beriyavi yani bela ku mijare me iro eve ez tamam mijare kode. Yani jari tekniki de tişkem analiz bikin vitne bela me liskavi temaşa nekriye me binerim. Yani tişteki dine yaparım için, tişteki dine yaparım için. Yani çarcara timaneteli ya İran ederiz diye ev ne haneke yani bir kriteri ya timaneteli ya evke dejlis diye u fazla u havda u bis dejlis ya zaman sala da lur dejlis diye bavarım pek olan diye yani bir de kriter biri green timaneteli ya sereke bir A takım. يعني البته ما راح اعتمر ولد التيم انا تبي يا ولاته كذا بليزه ما راح يعني بحذارا بده يحذارا فوتبوليستنا يعني كذا كي باش يعني يعني هبت ام جبو تشي في ترانسفيري جبو دال كرد كيجا استدي نل اصل اسكان نسكر تاني بنيا وده yani dünyada da be tenga polisteki kod timaneteli ya İran elde be emnikarın Beijing na ne transfer ki başı. Ama yübini yani. Ama yübini. Evet başa. Yani tabi bahsa fikir me gov listikvani kurt yani emdikarım var gibi person yani şuma yani مرv listikvane kurt peyda nake yani şuma مرv listikvane ki nabine ku veja es kurdum yani var rahat merv kara peyda yani bu çıl listikvane kurt li piyasaya ziyade tezm yani ev pirseke gelek kabime o derdemeyi serekej ev yani kuvvet şirin an nakhwazım bejin dedi mesela kariyerci heye yek مثلا التركي يك بخوازه هرا فنرباطه galatasaray ji Kurdistanê here wir yani ji bo ku li wir bilîze kara kimlika xwe nasnama xwe veşêre yani evan sebeba jî hene gelo yani elbet sebebin lê em bahsana tebekî dikin yani tebekî ku nüfusa wî 40 milyon 45 milyon wekte hineka 5 milyon و دنابا چهار دولتا حاكم يعني أدنى كاريا ويذكر فرده وهنك يعني فإنكار جدا بنابي تركا فارسا وعربا جي فوتبولي بليزن قابات ما انتشا تومات يعني باحث ترى تيمك يجبر درناي يعني كفر بشكي بي سي تشيل بينجي كس يعني وقت زاني ليجي به پێنجی کەسی نایە ئاوا دۆما ئەم هەموویان ji têxine resteke dîsa kêmin ew kesî ku vêga mesela dê di Süperlîga Tirkiyê asıl Kurdin dê dibe ew nekurdin û dilêzin weke Mehmet Topal ama em nebiçme derîte ez wana ji ew Kurd e bire mesela waya zana dipirsim işte ew Kurd e Kurdê Malatyayê çawa Kurdê Malatyayê lê ew dibe ez Kurdim yani nabice dibe ez Müslüman ez bîdim yani war hene yani mesela ew li Galatasaray dilîst ew li eslê xwe dêrsimî bû li Swîsre mezin bibû li tîma netewî ya Swîsre dilîst herem derdî yok baharım sır ji bo ku dêrsimî bû Kurd bû Fatih Terim yine bir kadro izledi yani işte Musa Medibis der beraber. No yani ne mesela kadroyu mesela kima netebiya Türkiye'de henga camer işte ki gele hoş oldu Fatih Terim o az Kurdum
فرض مثال از بۆ تورکی دنیزم و me Fransa têk bir ez ê kêfa xwe bînim gavak ez kêfa xwe bînim ez ê bixwazim ku herim bi ala Kurdistanê xwe rapêçim û ala Kurdistanê ez kêfa xwe bînim hûn ê vê qebûl bikin gotin na têk hûn vê qebûl nakin ez teklîfa wê tîma li tevî qebûl nakim vekir Wî havî jî bû li Galatasaray dirîst yani. Gava ev teklîf têk kirin hinga li Ewropayê bû daviya davî Heta Liga. berî 2 sala Galatasaray ji Ewropa lîstikvanek anî ama nayê bîra min navê çekdar bû. Lê wenda bû ha yani bi hêviyekî mezin anî bûn. Xort bû ji Almanyê bawerim anî bûn. Ew jî wiha di medya sosyal de li serê gotin derketin navî çekdar e û wek milîtan e û nizanim çi ye. Lê min tu jarî nedît li Galatasaray nelîstiyaniye ew kes. Erê vêga di Liga yekem li Afhisar Sporê de dinîse Ha çi ye derbasî wir bûye. Galatasaray bûr. Yani gelek nimûne hene me desta min ne ew bû me desta min ev kesek bû ku di guna xwedî de nayên jî ku em hemûya bîne bahez tomar bikin dîsa hejmareke gelek qels e hejmareke gelek lewaz e yani têr nake divê ku em bi ser vê têrnekirinê bi ser vê lewazbûnê mesele binirxînin û gengeşiyeke dûr û kur ji bir derxin hinga bivêne vê em xwedgihînin pirsa hişmendiya futbolê ya Kurda yani di nava Kurda de hişmendiya futbolê çima neweke ya dinyayê ye ya jî hişmendiyeke modern ku ev dibe çi pîşeyeke yani perêpir vê karî de hene Perekî mezin heye. Sanayet futbolê burada heye meriv kare jiyana xwe heya birina xwe depara xwe tilî pere bike lê dîsa çima di nava Kurda de mesela Kurdê diasporayê hadi min dev ji Kurdê Bakur Başûr Rojava berda diasporê di nava wan de çima derna Yani ez pir cana wiha dibîsim ku yani kariyer muhîm e. Dema siyaset dikeve nav sporê bi rastî jî kare dawî li kariyerê jî bê. yani legal Swêdê ev asteng heye li Almanyê ev asteng Ana heye astengek var tu ne yani mesela Norveç'e ev asteng mesela bir heye ana lîstikvanê ji Arsenal hat Fenerbahçe. Rexnekî mezin lê kirin ku çi bû Özil. Rexnekî mezin lê kirin ku çima li Londrayê çiye serdana Recep Tayyip Erdoğan kiriye. Yani siyaset motor yani piçek ev dawî li kariyera wî tîma netewî ya Almanya anî yani. yani ez bir sekedinê dikim Evet. di nava Kurda de çima hişmendiyeke modern ya futbolê nîne yani herkes kare li futbolê de kariyereke çeke kare heya hilma xwe dawî depara xwe wan perê ku ji futbolê dest bistiye bidomîne Evet. û Kurd li Swêdê dijîn li Fransayê dijîn li Hindistanê dijîn İspanyol dijîn İtalya dijîn Yunanistanê dijîn yani hemû her derê Ewropayê dijîn Amerîka jî hene û ji Bakur Başûr Rojava jî hene çima hişmendiyeke Başta çıma yani bu için. yani ez bim ev jî arîzayeke me yê mezin e yek dinya me ji siyasetê tê ava û dinya me yê dinê jî ol e yani Evet. yek xwe nedebe xwe nedabin ber siyasetê ji bo siyasetê ne amade bin bi dîn ve alaqedar her du jî cewaz ne Evet. yani hadi meriv kare dîn fêm bike Yani bandora olmazdı ne yani liseri Türkiye. etmezin e yani Çıma lisser mesela Türkçi Müslümanım. Yani kastate Müslüman diye yani oledinci yani. Teko helbet Müslüman diye le Müslüman diye me jî ne moderne
siyaset Kurda amacı eri ne moderne. Mesela Türkiye moderne. Bu yani Oldariya Türkiye ne modern buna. Porque parti ki AKP ju devlet ki. Yani az haya genç bumci futbol ediliz bazı mı digo harama ne çenelize. Em duyu havi mezim. Evlerine ki partiyi ki evlerine ki kemnariye evlerine ki nizam dem bu vakta peygambere yani قد نهاته بوها إيجاد بدأ إيجاد بدأ تسكي خرابتر هي يعني شوية هشمندية كمان مودرن در حكي فوتبول نينة سياسة عمل بتشابكي باش بتشابكي كو وك سياسة وكاربن برهما بدن و انرژia که تیرا فه و بکشینه دوزا نتیلی بچابیله نامرن و اولداریا مجی گفتیه و ایکو لهمبری وان آستنگا دیسا فوتبولی پاریزن اوشی تقلیدچینه تقلیدا کیتکن تقلیدا ترکاتکن فارساتکن عربات yani ne kalsın dega time meyik Kurdistan'e yani çe li Başur, çe li Bakur, çe li Rojava, çe li Rojava. Paşa tavar got ev nerinin kutu bejiş bu başuci derbast ve. Lige Kwan heye yani deser nave Kurdistan Lige Kwan heye. Bu anji derbast ve gello. Elbet derbastı be. Çünkü ne de avakına kulübede, ne de Rahman'a futbol ede, ne de leistikede, işte ki taybet teneye, yani taybet mendiya kuditneye, o hamuji taklide araba. Türkaji yani Bakurji, Ahmet Spor'e, le mejin o şekli leistike, işmendiya leistike, disa taklideki taklit etrikal. Ay Türkiye. Yani jboçu yani jber liga Türkiye'de dilize elbet bu ye yani jboçiye yani. Yani ben beriya 5 sali buna ne gotan ere valla ev versi veke eriniye versi veke ciddi de bega ki şkoka televizyon exe ya kompüter exe hemen de kare Premier Lig tamaşa bike La Liga tamaşa bike Serie A tamaşa bike yani numune pır bu ne zede bu ne Mesela Karachi ve yani alternatif Karachi ve bu Ahmet Spor yani bizim mesela Lige Türkiye'de dilize Karachi çıp ve yani. Yani cidden bu Ahmet Spor Ahmet Reha Batman sanırım timin Bajarokin Kurdistan'ı ev bu yani bir van şartın euro de karın bir sene fatış gibi. Karen le ev tişteki derekeden edinler. شوية أدبين تشتري تقليد أو نيرينا وانه مثلا حبيك عشروكا جزرة سبور وها خدمية تاني جاميرك مايه أو سروكة ريفا برياوي كسنا مايه وجزرة بنابا فضبية دشا وبنابا ليجيدكي كيساوي قد نفش تاني çaresleri çidibinin bir transfer. Bir transfer. Evet, transfer çare yani çareser gibi fırsat gibi o yani. Ve çıbke yani. İşte nake. Yani kasata transfer tane Kürt mü yani tipi? Na ne tane Kürt? Transfer yani topçuya bikre, transfer bikre bu alikari aman topçuya aslında geliştik çareser ki o herkesi tek bebe. Yani işte ki hanine evlerine ki bir şey rojhelatiye ne rojavayı ben yavi dedi ki gelek tişt verne tekmuskirin mesela Ahmet Sporcu mu bir hali Vatma Petro Sporcu mu bir hali Van Sporcu mu bir hali Le Belbelise cuma ligdine Çölemere geçma tiltine bela yani Hişmendi u Reybaziya futbolu spor etin. Yani peki. Değişi dedik o em
Kara sebep aburi beji. Ya helbet. Sponsor bin. Yani helbet aburiye, sponsorun, nizamçine, evana de derecat dosyada tesir etkin. Yedel yavi de bir fikreki mehebe. U emj dereke tespit. Yani avatlarına kulubi. Yani em kulubeki şufara avat kim? Dedi ku em fadiyle istikek edin. Çünkü garibin maça kazançkin yani berfada bidin. Evligin Evet. peşi ne fadi istikek de bir yara istikek ne da ben. Ne fadi felsefaya ve istikek bir denga transfer ettiği var ne yani biz bu transfer Evet. yani vega şekliyle istikat eden köşe felsefeyle istikat eden köşe rahine retecide köşe transfer edici bu çıdık ki Evet. yani Yani eftişi bu rahinerci derbastı bin ne var? Rahiner Kürt dernakevin. elbet yani mesela Hemen şart u merci bu vanjı derbastı be yani. elbet yani de hişmentiye de listikvan de peşiya listik edene de ve evvela guartın de hişmendiya futbola kurdi de bisa listikvan de peşiya rahine dene de ve evvela guartın Evet. peşi Bazı listik kek Ali Fikri şir. Mesela me bahsa vane kir Ahmet Spor kir. Her van ev qasne qasi Ahmet Spor beji. Ahmet Spor pırditi neteve buni ke kurditiya xwe dixe pêş. Yani tîmên bajarên din jî hene ku yani em bi wan neqayîlin. Em bêjin wek Sivas Spor, wek Meletî, Elezîz, Riha, Entab. Yani tîmê wan hene û xurtin jî aboriya wan başin jî û di lîgên sereke de jî tê dikoşin yani. Lê tenê ji alî Kurda de ew e ku qet kurdîtî nakin qet xwedî li kurdîtî dernakevin wek xwe wek tîmekî Kurda nîşan nadin yani. Lê tîmên bajarên Kurdan e yani. Ev çawa tikarî binirxînî yani. لقى او لقى فديدة ليه يعني فديدة لك نعمة تشتكي دانس يعني ولا بتكرنا أزمونك نعم Evet. يعني ذاك أول شيء لقى فديدة لو ما عمل نكار الداخلي نبا ولا كردي بكل ويا دواجي نا مالا نا أنكر نا سيواس نا أرزو تشتكي كو أم جوان فرود بقرين أم بيجن وكانوا هناك باشن لذلك أم تجربة وان در صادر خن تشتكي هاي ناخذ الشام اللي أتفازم أم جمجارة فدور نبي Evet. مجارة متشيه لذلك أنا كتشت وانا قهرتن يعني قابك وأم الماتش نيرين أمين ليستكي بنيرين yani netanel futbolisteki çünkü çibilber bebe top nava dike saber çıl uşva gava top de bayeki jibo çuini de bayeki bu dikes bir hinga denikari vake yek kes bir kari bana bu dikesin ev tekliya dikesay icat Evet. futbol ete tekliya yazda kesay bu tekliye yazda kesa hebe hinga ya hili girin bu sereke ev tekliye yazda kesaye bu ev tekliye ke çavay ez veke minak bejim yani Messi değil o dünyayı ya hili hünermen futbolist eve Ronaldo ne dinaba not dakide seydeka top yedkhim top yedaht dedim hinga حشتي وحتى كامل شعر يعني كمان حاجة ليتنيري لسا ليستيك ترى جلستيك معه وتلبامل بامل فدي ليستيك راهنرة ليستيكوان كاركري ويلي نكو ليستيكوان شاهي من بادشاهي من وهرتشت جبو استيكوانا خانوان بين الإنسان نعم
Yani bejim çi de hişmendiye de ve ku em hişmendiya xwe têgehê hişmendiya xwe sera rast bikin ku em jî karin xwe bigihîjin hişmendiyeke nûjen ya futbol. Ku em xwe nekînin hişmendiyeke nûjen ya futbolê, futbola me heremî ya bajarê Kurdistanê çareser nabin, nikarin biqebzin xwe derxin rasteke bela bingeha wê Vegan. Di nava alîgirê Ahmed Sporê de dibe transfer. û ez bi transfer jî kirim. Evet. Yani heva ku ez vê maçê din rexîrî temaşe dikim, ez arîze û arîşteya lêstikê dibînim. Ew arîze û arîşteya lêstikê ku neyne çareserkirin, bi transferê nikarî van çareser bikin. Evet. Hênga pirsa girîng ev e. Yani devletmentkirina lêstikê girîng e ya jî transfer. Alîgir dibe transfer. Çima? Bela ku yani tiştekî neceribandiye û tiştekî ku kes jî biraktı tê qebûlkirin. Ev li wir hema hertim wisa ye wexta tîmekî çend masa têk biçe yan jî ne serketî hemen behsa transfera tê kirin. Lîstikvarê ku destê wan de ne ji wan ew naxwazin feyde bigirin. Gotina transfer rehet e yani ama devê her kesî de ye. Öyle değil. Ama bir transfer û yani transferê nû û bira rayîner here. Transferê nû û bira rayîner here. Lê boşan tecrübe dedi. Mesela herkes çiroka Sir Alex Ferguson zane. Gava Sir Alex Ferguson bu rahînerê Manchester United 5 sala tiştekî nekir. 5 sal. Elvir ya 5 hefteye kesî dara neke. 5 meha devş 5 sala ver. Bir de veya Klopp yani Klopp kiren sala hat bu rahînerê Liverpool. Evi jî piştî 5 sala bu şampiyon. Liverpool şampiyon kirin. Yani ev tiştîn girîngin. Lê ku em weke Tirka weke Ereba bê dibe çi bi serkeftinên wiha gêlî wê deke ku em fazil xweşa bikin û tenê ew têra me bike hinga ji me bo me wext tinêye zaman mefûna zaman tenê têgehên vê vî karî ji bîra bikin. Herêm. Ez ê yeko bijimêrim. Pêşî. Baş. Dibe pêşî rêveberiya tîmekî xwedî vîzyon û felsefeyek be. Divê ku beriya were hilbijartin jî ew rêveber di nava xwe de li hev giribin. Yani bajarê me bajarekî wiha ye, alîgirê me alîgirêkî wiha ye, bela futbol ji bo alîgir tê bîstin em biryara vê lêstikê bidin. Êdûrê jî ew kesê ku kabe vê lêstikê bide lîstin yani rahînerekî wiha bibînin vîkarî binevî û ew rahîner ji bo ku karibe vê lêstikê bide lîstin ew futbol lîstiyê xwe bipişîne. Yani ya rastî ev e. û rastiyeke dinê ji bo ku tîmek karibe lêstikeke standart bilîze 3 sal lazim e. Lêstikeke standart. Ji bo ku karibe lêstikeke bêqusûr bilîze 7 sal lazim. Futbolê de bêsebrî ne yani min îro kir rastî ezê zengîn Tecrübe divê were ye. ne rastî. Evet. Belaka em vî çavî lê nanêrin û ji xwe siyaseta me jî ji van tiştara girtiye, dînê me jî ji van tiştara re girtiye. Hinga futbolîst jî dernayê, rahîner jî dernayê, tîmê me yî tepûz jî yani ku pere hebin jî çê nabin. Pere hebin hinga hijmendî û zanîn û pratika vîkarî tenê porê. Yani erê rast e
Yani رخنين تد جيدا أنا براستي لأز براستي بقشتي دفكرم وان شيت بيجي قش أجي لقلم لجبركو برايا من جبركو الدولة كرداتنا ليجك ملية كردستاني تنا أبوري بسبيكن أبوري برن وش قد دما إنه هذا مودرن فوتبول بيه اندستري سبونسور تنا بتنكاري خواه إدارة بكي وقتا وانا تنبن البت وی فابریکه تنبن سپونسوری مزن تنبن ویل چولمرگ تیم جی تنبن ویل شرناغ تنبن ویل نظام لمردین تنبن تكمل تكمل انا بشتكي بيجي بالراس جيت هنگا دال كرت هنت يعني وكا كنت زانه دال کرد جی سپونسوری يعني وان مسألة إرادة مسألة بريانة يعني جامعة جنسيبيني بنده جريميرا مختار بيه ربيه جوية سويدي ده حزر وچارا تيمك آوك ده حزر وچارا بشرطن پنباریه آبکیه شوا؟ وقت محلات تاخمي وقت أو بشرطن بيقو تمام پنباریه آبکیه تمام يعني جمال ستوكهولم ميتنه يعني هاوكاس كنت ستوكهولم ميتجين بورنر قابو چمونا بيه بورلاقي بازارة كذا يعني أنا كنت من كردال ستوكهولم جيهن أما بسرنا كذا زارو يعني için كلنا ملانة كلنا كرتنا أنا شاطر يعني tabii لهمبر وان تيمين ألمان جيهنة تيمين سويد جيهنة يعني أزدشم مثلا من كره من 10 سال يمكن ماتشا راقبime Konya Spor. Navi Konya Spor. Bu Türkiye avaçlı bu. Dura müdü edin hene. Yani lehemberi var Swedice bu. Timen Swedice bu. Yani ligce tesali dest edkin hayya derken profesyoneli yani. İdi merhaba serket ket neket. تيجي كده يعني Evet. وكا كنت زاني ده حزر وچارda ده diski bu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor'da ve fakat Nazi bu annesi. Yani daha da uçarda. Belediyeler piştavi bu. Belediye piştavi bu. Elbette ma belediye bu. Ne gacı ma yani ne gacı ma belediye. Ne fakat yani bir ara roleke çiliyiz. Yani siyasette de navaraya geçti de Navakır'da da bu aladaki siyasi bu hayal. Yani bu vega ambejin Ahmet Spor'a kemet Süper Lig'de hebuna. Yani kayaklar da hebuna. Yani seçar Ahmet Spor'a hebuna. Ezbejim Ahmet Spor jivek minu te pır dixwaze di Liga Süper'de bilite. El Français. نابجو نافاسه كارجي لبلاكو تركا تقليد كن سناكل يعني كرداسي bize göre bir hışmendiye Kurdayeti bilirler yani. Ligorite. Vek Atletico Bilbao, Real Sociedad, Barcelona van yani. Yani zanina futbolu dedik bu dünya edemişin bu ser koke falan. Yani cuma ser koke, ser kafiye, bela koke mekbet. Bu zanina ve faaliyeti ve çalakiyeci hamu dünyayı zanine ve edi. Yani hem apejova ke lehiye her kere. Yani ligorta jbo çe kurditi nakin yani hem de mesela Batman Cara merz vise le hertim tune jbo çe kurditi nakin. Mesela ya kurditiye ke resen o resmi nakin. Le gava ki naba ali bilevan. Kurditiye de kurditiye yani mesele ne eva ha mesele ne mesele çiye yani gavaka esvet bir yani benim timin futbolu beraber ağla ve siyaseti na bira ve
حالا خود به طرح خود پر پیش بکردن کو سیاست بن باندورا وان ببینه مثلا و نکو از فازم کو هر تشتكى بين امر سياسه نعم سياسه آزاد به يعني كاري فدا دواري فدا سپور به بي كاري بك اري وكتشيه از كردم موزيك زينم از كردم رومان موسو از كردم هلبستوان از كردم بوليستم herkes كاري فتكه وافكار نكاري سياسيه ليكو يعني ولاتك بندست زبان نيرينا تسدي ست مختاري از لقال تما لبراستي وقت من قاب كادن جيغوت مثلا كارير يعني موزيكشانا كي كرد جبو موزيكا كردي كارك شور كارير كه لوقتا قوتن تيستر فوتبوليست كي كرد تخوازه دي بارسلونا ده بليزه اگر بليزه لوماجي قرار ناسنامه خوشه رجبو اگر آرمان جاوی او به يعني لأوروبا بك نحو جاور بكن للولات بكره فانا تأثير بكن لوان يعني خوشه يو فوزي يكي فوتبول سيدي كرد وكان عندك أصلا بارسلونا دافع بشر سلسلة يعني سجل مرة من يعني مجارة من Çin'e, Gujarat, evet, düşmendiyek bu, şbofa, düşmendiyek de, şbofa ama, maddeygehteydi, Bulgari, evkiye bandalıkçıya, reza. Yani peşi dedik bu vadi felsefeye, felsefeye gemelde. ثم افتاري راسك Ha, yani Çiğ'e mesela, yani felsefe me bive nevi ve serhildam be. Sebep fahaldetin. Ve serhildane de emkarın destike çava avan. Dikkat milleteki kuşkora devletek avan ekirbe. Milleteki kutfaka ve avan ekirbe. Hinga ev millet şehrazayı haremi tange. Ne şehrazayı haremi Fransız. Kürşat bu Kürt heremi Fırat'e ne tişteki yani hişmendiye Kürt'a da heremi Fırat'ı ne devlet avan. O bu heremi tangi de tecrübe Kürt'a hani yek tecrübe peşmendiye ve do tecrübe gerilla. Efti çi yani nava çanda mede nava diloka mede vakit bu müdahale kirinna dünyayı nevha müdahale وعاقب باراستي هشيمة جبي ربكية وامكارن بهشمة دي بيجن بوغويشن ويتيغنا قاقلة كيدني يعني تلقوا فوتبولا كوديجي فوتبولا هرمي تانجبه عارف هنگا چه تيكي تاكا يعني تشتكي وها إذا قال كردستان چیه hani Diyarbakır futbol çava liste ev bile top etke abece 20 metre ke şimdi zedet yani fikri çık چند دقیقه ما مایه براسی ما گو بلکه ممکن سر فوتبال اروپا جیب سکنن فاضل دوی واری ده تشتی گوتنه خوی داوی جیبه جی جبو گوتنه بلی داوی اوه کو امهشمندیه که فوتبال مدر آوان لیکن ام نکارن تیم خواه کلود خواه لسر دیزنی آوان گلو احمد سپور نوسه احمد و دال کرد بوسانه yani kuvan cüda ki na çman yani az pratika var mı yani dal kurd ne diyor ki de yani مخاطر باش باش كيك علي فكريشك ام برازيل وقت ما جو ابدا حفتي فوتبولا كردا ناي ليستم اباجارن كردا ام درباسي اوروبا ببن كامزكن لاوروبا تشاوا دچه ام هماج ليغا بريمير دست بكن
Liga Premier de beri 2 hafta terexne li Solskjaer dikir rahênerê Manchester United binê we hatiye ketiye rêza yekê Liverpool paş de diçe çend hefteye encamên ne baş digire yê herî baş bajarê Manchesterê ku Manchester United û Manchester City lîderiyê dikin yê çi bêjî ji bo Liga Premier ya İngilistanê Yani ezbim Destika Solskjaer yani rahileri Manchester United dinamı eve he Destika'ya projektüre ne Destika'ya rastladı. ne lîstikek rast bu çend sal Solskjaer gelek salan li Manchester United futbolê dilîst û bawerim ev piştî Mourinho hat ew newse nav piştî İşte kavramdan Mourinho var. Mourinho wan gal bû Mourinho bû İşte kavramdan Mourinho. ew ê Hollandî ne bû Ki wan gal Berya Mourinho Vangal bu Vangal kavramdır. ay tamam baş ez baş naybiram tamam yani tedbîhin jî Solskjaer be istikrar yani Solskjaer ki kespereste yani yeki giredayı analiza rakibi fay. Bu Sudavici yani canlı futbol dersi yani de bekir bir sahne bu otel hafte Evet. yani vakit kutuzani transfer etkili. Ji Paris Saint-Germain ev ye Uruguay nabi çibu. Portrej ve nabi naybiram. iyi sal kirin yani Evet, bir şey. Cavani Cavani. Ev tesir al Leicester Cavani ku bandor ser Leicester Manchester United. Ve em tahmin nakum ku ebe hayat kur. Şu vega kavam arrasta edili neler Manchester United dostde maç istiyor. Manchester City şazda maç. Tijde maç tijde maç ektir mayına beraber Hele hicde maç istiyor. du puan ener nabravanda Ek nozde, ek hicde. O du puan. yani Manchester City him be avantajı mırızdı ne Yani Mahmut bu Hoca beş. bakın evet Bu çıktı benim. De gavak bu timin Guardiola da kebin sahaya gerek Barcelona gerek Bayern Münih Futbolcular için Manchester City emzanın ve çıktı. Yani çava eğiş, çava Evet. falan. Beş kardan hali. De evet bu kadına gotna khab kadına yani var hasıl rengi Leicester Solskjaer ve köşe Roma az jene amilim. Le jibo Liverpool etfazım işteki bejim Degemde evet denge tete az cemedim usbat benim cemedime denge tete ama belki ana var ha internet hatta belki kalbu vahat va dimene tejhat tamam. Le Rebene Klopp şerpeze bu. Ve Roger beyanat takdak u dilemin peşavuti. Yani bu en zalim bu بدأت خصنا أنا سكبتنا بعض ماتشا جي فوتبول ليست يبرا تشريش. نقول نقول هاتنا كمزنا. براستي جي ancak yeki veke blok karbuna wa fiş gibi نقول نقول كل هذا يعني نحن كوقف كوتش دبيت الدري أصلا على مثل شاوا وقالك يعني شبو فوتبولي جبولي استكيكي peşi de kutte istikbal bakani velistik. Yani burada o rol o bersiyale kutte juara par ve kiye der hakiman de kutte wan qanet afkara kringe. Ladies az bavarı möli ve sarpada var ve Chelsea sarpada var. O Davide ve
مانشستر سيتي ليفربول تشيلسي ودبا هناك توتنهام ودبا هناك مانشستر يونايتد نهبط باش قضيه يجيبوك Evet. Ve baş. Balamışan İngilistan'ı hat nikaş kırınca mutfas nerine tecrübe kirim. Guardiola do adakvene ki da. Bu ligin İngilistan'ı fırkara balığın. Her lig bis tim tezhene fırkara balığı evci kalita liga dağıtkine. Gelul gorte hacmara tima zede be lig bu kalite yani kem be bu kalite yani. Tu çut biriz bu yani. يعني كلمة Ez beri ezbecim ez zanım ku vanaj bu ew kesên ku Toto nizanim bahîz û tiştê war dilîzin li hesabê wan tê ku lîg pir tîm bin lê xuya rahêner û lîstikvan nerazîne ji vî tiştê ji ber ku pir maça dilîzin anha du sê roja carkî maç dilîzin her roman. إيه يعني تكمل ديجا ومثلا بو مثلا بيشي مثلا كدوكار ديجا فوتبوليستي إنسان برو البيت فده قانونين ما في مروفا يعني شواكو herkes haftiyeki yani roja düşemi haya roja yetkhafte roja şemiye ve yekşeme tahdil dike قانونية وشتي براباجي في ناي قبول كن تبيكو ام فان شرط شلودا جبو فوتبوليستا وجبو تيماجي قبول كن يعني چيه هفتية سي ماتش چار ماتش ناي قبول كن يعني اسيتا اف بن بيكرنا ما في مروبا وازبم اف نلقولي قانون الاوروبي أبعزتها كمثلا وشبوفي جي دبي وهجمارة تيما ولكن جرين يعني كنت رابي بيستو تيما Yani liga düyem siyem çarem vanajı kişvarane o hamu ev ligin İngiltere ya prem dünyayı heri pir balê dikşînin heri pir li terê bahîs bibîtin waraya yani ji ligin amatör ewan bigre heyya Premier Lig bahîs li serê tên lîstin yani. Ama hamu ligê wan jî bi bîstîmane yani wan qara balık mesela yani. Yani Türkiye Beyjin ya ev revuş insan haklarına aykırıdır. Ev revuş Bir mafya mırava. mafya demek. Bir de başa. Sere etmek. Kampner doredeki yani. La Liga. Atletico Madrid diçe. Yani farkı vekir heft puan. O maçek jî kême. Herî dawî li hember Valencia qezeş kirin. Barcelona û Real Madrid deplasmanê qezeş kirin. Tîmên me yêdin duî haw yani Atletico Madrid meriz veke hema dike garantî jî bike lê futbol wexta sê puan tê lîstin diyar nabe wê çi be yani. Tê çi bêjî bo La Liga? Rast be emin Diego Simeone nasıl ki Ibrahim'e Atletico Madrid ev futbolistike standart listede berikli kere yani parasına ve bu parasına koy giriş yapıyor. Doma zahmetek bu İsal Real Madrid Barcelona zora Atletico Madrid bugün falan كذا مع Ana nayê bîram nama Simeone pir cara di deqa dawî de ji wenda dike. Rast lê Denik maçên derbî tiştê war de jî baş diçe lê deqa dawî wenda dike yani. Ew jî heye. Tedbîra xwe dawî baş nagire. wenda kirin wê demê de di tîm jî baş bû Real Madrid jî baş bû Barcelona jî baş Maalesef rast ew jî baş. İsal ne baş mesela Êde baş. Kampnerin arezekî jane. Bundesliga. Ev jî eyn wek La Liga. Bayern Münih kes nikare pê. Way ferq vekir.
دپلاسمانی لساقا فرق نه آنها 7 فرق بکریه لواندوسکی گل داویجه بایر مونی دیچه مرد بقی 8 شامپیون 8 سالین داوی بایر مونی فرشت الفيدك مزن نبا وإيسازي ده شامبيون جمر ور فيها نظام تشت بيجي Yani aslında ne böyle zani yani rakibi de şampiyon balamın nakşinde ki perhoşta bilse yani ki leskin nutke ki tişteki bunu diyari lestiketke onun evdiriyle ez disa negalsman pejin nayipsi bu van hafte davişi moşe gladbach keyfan. هم درباسی سریا آبن تیماته سورپریز کرد سریا هیدا آتالانتا لدپلاسمان لهمبر میلانه لیدر سریا آ 3-0 kazanç کرد سورپریز اکبر مزدن bu میلان ha? Ne sürpriz bu? Yani Ligori futbolu şuru ve ne sürpriz bu? Ligori nevşa Serie A ana sürpriz bu. Jbela ku Milan lidere puanek fark naberavanda bu. Juventus kazanç kir. Milan disa lidere. Hiçbir bejiş bu Serie A. Yani bak kazan Rojane de yani futbolu şuru ve de bak fikrimin bu Destka Milan, Destka Keşperest, Destka Pragmatist. Yani bu kimeke uha zanak uçtuk yani. Onay ve karbe zona Milan ve Atalanta kimeke uha ve o maç şekli rastlı Türkiye'den bir şey var ve Destka falan Destka se vara Milan كيف تنجيه أري de bu kadar Sassuolo hakkı انجام نباش تقدر فان روجن ليه لسه كمان حستك يعني فوق شيء وهاي يك التوب يدخل توب دي اللي جه حوالي كده وتشد دستك على جيبت كده وتشد بقول يعني تستكي وهاي يعني ليكم مرف انجام اللي يستكي وك تقدر اشيتر وك هاف نبي اللي كنت اللي يستكي ده ببي بسبو ايش فهذه انجام جميل مثلا اللي يستكي ده اصرار مثلا كاسبريني باید 3 سال ısrar tüket ve istika Antalya'dan. Antalya'dan. Evet. باشه خا گل geçekerin Avrupa çekirne em luanj bilirne ama وقت آکویه آ پرمیر لیگه لبر دنگ در نکرد براستی چند هفته جدید بود چکرم محمد صالح 13 هری کین و سون هونگمین جی 12 گلی وانه سوارز کرد پیشا لیونل مسی حتی سروکی اتلتیکو مادرید ادعا بکه کو لیستگوان هری باش نهایی جهانی سوارزه او فکریه tabii او ورد بشه لیوال گلی خود داویده yani bizim hakkı ciddidir. Le Atletico Madrid gola daveje. Şöyle de Atletico Madrid'de şimdi bebek kazı olmak için yani tim Hamud hizmet avide. Gerard. Evet. Şu burası zanı gola var. Evet. O Almanya şu kesinlikle be Lewandowski. Elabne derkhis 23 gola. Bayern Münih puana ketiye peş ev bu gola ketiye peş. Pol İtalya'yı Ronaldo fazla gole. Pişta Lazio Immobile. Lukaku İbrahimovic bir takip. Kek Ali Fikriye şık براستی جدو ده از روجوا ما تجرم مدوام چه بیجن belki برنامه ما پر کورت دوام بکه
وای تقریبا بو ساعتکی براستی یعنی فوتبول اوقا خوشه کو مرم نقاش بکه براستی اما بچک اگواجی مرم دکاره 2 ساعت لسر فوتبول بپیوه اما دهرکه و دچه این تو فما لیگ اوروبا تاني هما انجامي وانا اوكي وانا مبيبين قال لك تشتي هنا مرم كارا بيجا اللي مقابل وقت كورتا مرم نكارا حمية بيجا Yani bir de madem ki emutene kesinlikle ben akıbı eskarı peşniyare kıştara ve işte ve ticaret ve ben ailesine işmeliya kıyım ezbim emu ke beşeki her برنامه ده محققه ده فازه ده كاسر في بعض يعني ام مقاربة وش ام قصة مجي اوه يعني ام وقت مقاوقتنا جيكو دولت تامتونا ليغا متونا چند تيمين مين كو كردي تيدكن كردايا تيدكن ام بوان سر بلندن بعصوان كنا وجي كيم دمينا البت قصة مجي اوه لو ما مدوين فوتبول بكردي خوشه دوين ام بعصا وان تشتيكي تدبيجي بكن يعني هو كان شوائز عليه هني كعدد هي أخذ فاضل سري خاني قال يعني دي خاني يقهر يتشوى يعني مسألة أوي فهم خاني تكوز عبارك نعم خيرين لما يذكر دي خاني بعض باشا وكذن ماتشا عمل سبور باورم سبيا بشتي دو حدسا اوي بليزا وان سبور جي بيستو حيش بتشوف ما ادري امبرا او ديوي تشاغي ورم بليزن ان ليجن بريمير ليج بيع اورتا حفتي ورم بيستن براستي بانديمي تأثير او قليت كه كجارنا الليجن حفتا يازدا انهاتن ديستن ماتشين كو بت اقبونه طالبونه جبر كوروناي بچك تبلیغی کی ہے وہ ہمارے جارنا نا خوازه تماشا بکه او بکه ای باشه که گلی فکرش گوتنه تین داوی اگر هبه وانجی بیجه هم برنامه خو بکرم صاغية جانته هر بشي شارتن مديا هر بشي دالكر هر بشي عانت ما في حسيت بطلان تدوجي دركتي تروجوا جيهاني و كردستاني شاتل ميديا ده نرخان يروجيت سبور دنرخيني ام جي قال لك سباس تنج بوته جبو وان في كذا تكوت جبو شاتل ميديا نشان دي سباس كيك علي كريشن باشا تماشاوان نجا ایروژی ام هاتن داویا برنامه خواه حیا حفتی کیدن بمینن دخیر و خشیه ده ایوار باش